Malor soifua fatal fatu I whapoponga o tala mai Australia le Radio Samoa. Mo yeiti poti wata wai wano fasau ni lava le palemia o Australia Anthony Albanese e wala au le whainga palo tale tunu ue whaia ia ape vila ro naso se pururua pe ta ia fōringa e ono toro pōlea fina ngalo ono le popolenga I le whao Alfred le olo lapta iai Queensland ma se vaenga o New South Wales. O nisi mai le malo o lato whaeloa I le ABC, o se tasi leo popolenga au tu o iei mo le pale mia malana whainga malo e tu sai o le mata upu le palota. O ta ua fo e seisi source mai lava le malo, e pe ona ripotia le ABC o se awa noa mo se whainga palota a matatu le whaiungo le vasenei, pe ama le 5% o lo tati ai le teminei. Ai fuafua lava le tūranga le aiaia a fianga o le whae pe ona lapta iai le atunu. Sa fuafua le whainga malanga le pale mia mo Brisbane I le Stofi, pe ta e fōringa o tue fitu na I ono le asotonu leo lo o fautua ina le va ai tau, e ono te tele ai le whao Alfred. E iei pampensini fōwa amata whaatūranga nei Australia atoa o YouGo Petrol Stations, e whaangai o ia le Ampol, o se taso company tele whaafuina le au unanga, o ia pamu le ama whaiaio nanga I atu le aveta avale, tap, lana card, e tutongi eide penisini, matoeanga I ese pe amae ono utuina. O lona winga o le ale mana o miais tangata whaingaruenga e whaafuina le pamu, mai fitu pamu whaapeo o whaatūranga I New South Wales, 5 I Queensland, 4 I Australia I Sautema le tolu I Victoria. Whai mai le 9 News o iei le wala au I le Ampol, ia toe tō manatu I lana fuafuanga le nei, ai mai sei tangata iei ta avale e le tise. Whai mai nisi whina ngalo o le lea io sa tangata whaingaruenga I le pamu penisini, le alangona I fo I aveta avale le saunga le mu. Lona winga e wila e fōringa o le awhaingo whia le whaangasoronga le utuina o le ta'avale, pe ta e fōringa e le o se tala le leilea mō ave ta'avale uma. Ua whaelo le a maua e a onga whalawa I tele uma po public schools I New South Wales se isi vai ngā tupe whaopopo e whaatesi ma le 8 piliona ma awa I whaatesfo I mastete pe o Victoria, Western Australia, South Australia, Tasmania o le ACT ma le Northern Territory, lea foi wa sau ni e saini le malienga e se fulu tausanga. Le winga lao stete umai Australia se vanga na Queenslandi, le wa saini umai le malienga le ma le whainga malo Australia, ia una I ai whatupenga wa onga whalawa I tele I lalo le malienga o whaingoa, Better and Fairer Schools Agreement po le PFSA. Whai mai de minister wa onga Jason Clare o le whaatino ina o le nei saininga, o le toe whaamautuina leo le whaatuatuanga o tangata I le au unanga taua wa onga, I le stete, sa mai tawina I tausanga o te ale whaititi o le numero o tamaiti le stala ia onga lau tele, ai a ngai ia onga tuto tasi po private schools. Ua ave ile saunga le mu po ua ave na tu fo I no fuanga e saunga le mu wai a wata penanga masau uninga mo le whao Alfred, waa I Brisbane, ma ua ta ua maile lapta I o Queensland ma le vaenga I mātua New South Wales e le whao Alfred. Lo mata I tua le va ai tau o le a wha, le a awhia I le vao Brisbane ma le Sunshine Coast, le Paula Stoffy le Vasanei, a wa lapta I ai vaenga ma wala lalo Queensland e mai sei Moreton Bay, ua whaturanga foi le tau fio o unanga wa ai maasani o na whea ave ia le atunu o whemalanga ai. Wa vai a foi le ngāre rua tangata tā pena le puipuinga o mauta malawa ma pisinisi, ma lo o wha awau foi lapta inga le premier malana whainga malo I le fautua ino tangata I a Sauniuni, ia ma tā pena foi I tu umai malu puipui ai le soifua mai le a whao Alfred. Talamuri muri alo wha moe moe tinei mu e wha o ngā drones e iloa ai le mafua anga tonu o se afi na sa sawana I se warehouse I le o ngā tonu o me le pone. O le whale fonga whale lua o le warehouse na matua I wha a awhia I le afi mai o le valu se furu tinei mu na ngā iane ta pe le afi le babeawa na leila te o le 5. O drones lao lo wha moe moe ma waise malamalama anga wha o popo e tusa le no fuanga tonu na afuai le afi mai le o mautinoa I le teminei pe masalomia le mafua anga le afi. Lo whanga solo la le su e ngai le ta ua mai le teminei pe yei nisi na fia soifua a le a foi le te leo se vaenga ua whaalea ina o lea whale mai le afi na sa sawane. Io tala na le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia salua, pero ia tai au I seisi whaapoponga soifua.